alai si Shanghai. Katkum ki report belayolum, long bo bomei badan benta, ban lay jingok, arsni kan nong ba Delhi. Hakasmi balang, ulaya thobo ulaya keren halor ki bapun ki mat, syapang ki bapun ki jimpun terekam, ia ki balam mang, nakabenta ka sarkar jala, badu menteri raba kali India. Ki report na Bengaluru kila ong bo modi ulamang ki babun ki kam nakabenta ki nong yalam jong kaseng, bat ulah hukum pa. Ladai ban kentiu syakeh nyu santeli nan ki badon hapok jela. Ka program ka pakar pang nakabenta ban wan raya ka kampen roy. Hakabaya de berkinar ki badon hakolar on supply pajba hapo kajing penyajung modi kleto ki report hakani kajing alang katkum kajing keren jong upomei shishu la angro bo modi uladon kan ba menjadi tentu buat menteri kesorkar kemi nak bentaban yang keren bat ya mir jemut halor ke bapun ki jing tu ban betrekam ya kan hun kinong ya lam jong steng BJP nak ri bat ban penpiang ya kajing.com hakabaya de bat kajing nang penklan ya kiseng bat Banang penbun paj hapo kan kun menteri. Ubemai lo ya keren syapang kan si keduk. Jung bat menteri kesorkar kami jangka ketenan pelatingka kan nirmala si tharaman. Bat ulaong ngalapan jingbit naga tenan ka pelatingka. Naga benta ban raya ke opar berhadap projek hukum kan national project kan menteri jangka kesorkar kami. Kala pentip syang apakan penterekam kala don haki benta ki kandu. Tanggini khubar balengkot nginse syampat ha Shanghai. Yi khubar ki banambut. Thank you for watching and listening.